आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाउ राज्य अस्के इलेक्टोरल रोल दा सासिनबे मिंगसिंग हापचिनबगी सांग वांखलकलिबा अमदी इलेक्टोरल रोल का आधार का समनाहनबगी मतंगदा मुख्यमंत्री नोंथुमन बिरेन सभापति ओइदुना मिफम अमा पांगथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ngasi गोवा अमसुंग नागपुरदा साखोत थौरांगी प्रोजेक्ट कया जातिदा कथोकनी अमसुंग मोरोको फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल संख्रे राज्य असि इलेक्टोरल रोल दा सासिनबा मिंगसिन हापसिनबगी सांग वांखलकलिबा अमदी इलेक्टोरल रोल का आधार का समनाहनबगी मतंगदा मुख्यमंत्री नोंथुमन बिरेन सभापति ओइदुना मिफम अमा पांगथोखरे मुख्यमंत्री के सेक्रेटरिएट तंगांग पांगथोखिबा मिफम अदुदा राज्य असि तोंगान तोंगान जिला सिंह डेपुटी कमिश्नर सिंह अमसुंग सब डिविजनल ऑफिसर सिंह सरू याखी मिफम अदुना राज्य असि इलेक्टोरल वोटर लिस्ट तोंगान तोंगान सासिनबा वोटर सिंह हापसिनबगी सांग वांगलिबा असि मतौ करमना कोहनगदगी हाबी मतंगदा कुमना खनखी अमदी राज्य असके साखो थरंगी मतंगदा तोंगान तोंगान बा हिरम कया मरुम सुखनखी मधुगी मथक्ता राज्य असके असेंगबा मिसिंग खंगदोकनबा सेंसस रिपोर्ट नहुनना येंसिनबगी वाफम सिंह सुखनखी हाइरी शिक्षा मंत्री तेज बसंत कुमार न हाइरी महैरोई सिंहना हौना लोंचत खंगना चलबदि लेबाक असे हेना फनबदा मतेंग ओइगनी इमर्जिंग इश्यूज ऑन राइट्स एंड इक्वालिटी इन वेरियस एस्पेक्ट हाइबिसकी मतंगदा नंबोल एस कुला वुमेन्स कॉलेज ngang पांगथोखिबा थौरमदा वांगांगबदा श्री बसंत कुमार न हाइ राज्य अस्ता हौजिक पालिबा सरकार असिन अनौबा खोंगथांग ओइना राज्य अस्ता लैरिबा लोल तरेट तमनबा थौरांग पाइखतले जाति अमना अतोपा जाति अमगी लोल खंगबना नुंगसिनबा पुरकपा हेनगनी महागना हाइ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखादा लैबाक असिदा लैरिबा मिपुम खुदिंबकी तंगाई फदना चंग पोलमसिंग फंगनबा होनरी मसी मियोइबी हकी सरुक अमनी मियोइ अमगी तंगाई फदबा पोलमसिंग सबसाना फंगनबा मतमदा लैबाक अमा सखोटपा हाइबदु पुरकपा ngamgani मंत्री नहाई भारत न प्रेसिडेंसी ओइदन हौजि पांगथोकदौरिबा G20 के सरुक अम ओइना मणिपुर सु थरुम क्या पांगथोकनबा सेम सारे मालुंगी मियोइ क्या G20 का मरी लैनबा राज्यस्ता लाकपा मतमदा अखोइगी लैजरिबा पोथोकसिंग उथोकनबा होनगदबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी गोवा अमसुंग नागपुरदा साखो थौरांगी प्रोजेक्ट या जातिदा कथोकनी प्रधानमंत्री नंगसी गोवादा चतुना लुपा कोटी लिसिंग अनि चनिपान हुमद्रा रोंगी साखो थौरांगी प्रोजेक्ट कया हौदोकनी मधुगी मनुंगदा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट याउरी हरिबा एयरपोर्ट असि साननबगीदमक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना इंग्लिशिंगनि 13 नवेम्बरदा जत्रा हुनखिबनी अमरोमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल आयुष इंस्टीट्यूट अहुम अमसु संगागनी संगाबगी थरोमसि गोवादा पांगथोकदौरिबा 9 सुबा वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस अमसु आरोग्य एक्सपोगा मरी लेनना संगागदबनी मधुगी ममांगदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi अयुं पुंग 10 नागपुर रेलवे स्टेशन दा वंदे भारत एक्सप्रेस लमथागनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ngasi मियामदा कथोकदौरिबा नागपुर मेट्रो फेज 1 असि लुपा कोटी 9,750 संगना पाइखतपनी थरोमसिगा मरी लेनना लुपा कोटी 3,700 रोम संगना नागपुर मेट्रो फेज 2 साननबगी जत्रासु हुनगनी प्रधानमंत्री नागपुर खोंगसेट असिदा तोंगान तोंगान सखोत थौरांगी थरुम कयादसु सरुप यागनी बीजेपी के भूपेंद्र पटेल गुजरात के अनौब मुख्यमंत्री ओइना हयेंग वासक लौरगनी महाकपु बीजेपी लेस्लेसर पार्टी लोसिंग बोइना खनखेबनी गांधीनगर लेबा दोल के ऑफिस दा पांगथोखिबा नौनो कारक लेबा दोल के एमएलए सिंह महाकपु जेनबा लेतना लोसिंग बोइना खनखेबनी मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री राजनाथ सिंह अर्जुन मुंडा अमसुंग बीएस येदियुरप्पा सरू याखी आकाशवाणी पाउमीन हाई सही हुंपु सुरबा सिविल इंजीनियर भूपेंद्र पटेल अनिरुक सुबट्टम ओइना गुजरात के मुख्यमंत्री ओइना हयेंग वासक लौगदबनी अमरोम हिमाचल प्रदेश सुखिंदर सिंह सुखुबु येनबा लैतना अनौब मुख्यमंत्री ओइना खनख्रे शिमला दंगांग पांगथोकपा नौना कारकलबा एमएलए सिंह मिफमदा श्री सुखिंदर सिंहबु मोट अमतो ओइना अनौब मुख्यमंत्री ओइना खनखिबनी राज्य अदुगी मुख्यमंत्री ओइना महाक ngasi वासक लौरगनी निंगसिंगबा याई हंदक पांगथोखिबा सीट 9 लैबा हिमाचल प्रदेश विधानसभा मेखलदा कांग्रेसना सीट 9 फंगदुना ख्वाइदगी मसिंग याना काबा दोल ओइखी
Qatar na yumbu oidana hauju chathariba FIFA World Cup ta Morocco amsung France semi-final sangkhre ranu midang sanakiba quarter final match ta Morocco na Portugal bu panjal amasune da thoiduna semi-final sangkhibani ngasi nongyai matung pungkhai sepada sanakiba atopa quarter final match amadana France na England bu panjal ani amada maithiba piduna semi-final sangkhibani ahanba semi-final thas ki tara mari nongyai matung pungkhai setpa matam da Argentina ga Croatia ga sanagani Thasi tara mangadana Morocco amsung France ani suba semi-final sanagani match asinongyai matung pungkhai sepa matamda sanagani University Grants Commission UGC na hayang 4-year undergraduate program lakthoklagani masi academic session lesing ni kolumdai kunmari dagi hauna higher education institution da jana bahuragani 4-year undergraduate program asina 4-year undergraduate degree ase matek haidokani UGC ki chairman professor N Jagdesh Kumar Hai National Education Policy NEP lisingani kunna prasap tawbagi matung ina higher education system da mairoi singna specialized area sing tambagi khudong saba piri magna hai hauju chanariba choice based credit system nauna semdok lagani ngasi phongba pause singi maroi pausing dam haujik Maibam Binoi leide Binoi Thagachari Gorani Manipur da Humbudrang Suba International Human Rights Day Pangthoki bagi pau telemedicine gi lamda Manipur na apekpa staging gi makuk oire haiba staging gi electoral roll da sasinaba voter la ama lising kunsa gi matakta yaure haiba CM gi pauna ngasi phongnari ba pau sing gi maru oiba pau in phongnare Manipur da Humbudrang Suba International Human Rights Day gi thorum appam kar pangthongna kare haiba pauna pongna pham amasung people's Chronicle gi han ba headline tawri ireibak pauchedana International Human Rights Day thorum pangthokre naha singmu social media na kudum chansilagli BC haiba pauna ani soba headline tawri pawasi atei pauche sing ahal malamai da pongnari telemedicine gi laying da Manipur na apikpa station gi makok oire Health Minister Dr. Sarpam Ranjan da Union Minister na mana asi khusina rakre haiba pauna sanalebak pauche gi ahan ba headline tawri pawasi Shell Express su ahan ba headline tawri Naharol gi thawdang da state gi electoral roll da sasinaba voter lag ama lising kuntra gi mathakta yaure haiba CM gi pauna ahan ba headline tawre CM na DC amadi SDO singa unadana wa khana khre achumba electoral roll puthongna ba chief minister na poktak pi khre haiba pauna sana leibak pauchi gi anisoba headline tawri CM na DC amadi SDO singa unakhre haiba pauna Churachandpur gi nisil thil tu gi ahan ba paweri Gujarat amasung Himachal Pradesh ki CM oigadaba singi ming laukthokre Bhupendra na Gujarat ki Sugindra na Himachal Pradesh ki Mukhyamantri oiragani haiba pauna Sangai Express Manipuri amasung English edition gi ahan ba headline tawri Welan pau chedana leibak watho oikiba airport drug case ki arobe wild karma matamda loigadagi haiba khangmong amdre haiba pauna ahan ba headline oire state marigi ST list revised tawnaba bill puthokre haiba pauna pauchi asigi ani soba headline oiri Ireibak pauchedana punna yangshin minanaba Congress ki chebau minister yarkhidre lambi sembada miyam gi lan phongna luttawre haiba Congress ki pauna ahan ba headline tawri Shell Express dana lautunoraga miyam gi lan thum matpa sing FIR walaga phagat kadabani achetpa phirep kaloinala corruption muthana mo hona kadane haiba Megachandra gi pauna ani suba headline tawri pawasi atei pawse sing ahan ba lamai da phongnari MPCC na Manipur gi BJP na corruption tingmangam dre haiba pauna Churachandpur da phongba masona thari ahanba pawori pawasi Manipur Express ta su phongni nupi da sathaba crime khwaidigi hanthaba state ohen haiba Govindas ki pauna pham pause gi ani subo headline tawri pausing asigi marakta usek haluba sing lupa lagma lising kumanga fine tawkhre haiba pauna Sangai Express Manipuri edition gi ani suba headline oiri Nupida Sakti Pinaba G20 ki mifam thim oigadabani haiba pauna Imphal Free Face ki ahanba pawana photo kona na phongle Gorani Thagachari Binoi Aroi bada maru pau amuhana Raisa aski electoral roll da sasinaba mingsing hapsin bagi sangwang khalakli ba amadi electoral roll ga adhar ga sabnahan bagi matang da mukhyamantri nongthomam birena sabapati oiduna mifam ama pangthokre Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Goa amasung Nagpur da sakot thaurangi project kaya jati da kathokani amasung Morocco France FIFA World Cup ki semi-final sangkhre pauloi jare